Horas mau bataganupan, Bapak Inang, paima ipuka hita lawanta, dear jalo hita lo behatan ni Tuhan, martonggo mahita. I hapurluhon hanami do Tuhan, panramotionmu bani parguluhan nami, secara khusus maay marhiteon ni hatamu, nasihol iboge hanami bani panorang sogot on. Asein mabuhal nami Tuhan, laho mandalani guluh nami na ibagas na sadari on. On mahanami Bapa, ipasirsir hanami matondui nami. Sorapiham hanami marhite tondui mu na mapasing in, rosi hatamu nasiol ondo suben nami. Asein ma nagabe panotap ben nami. Laho mandalani guluh nami, ibagas na sadarion. Marite Yesus Kristus, hanami martonggo hubamu. Amen. Na Bapak Inang, na siyam hasoman na niarga ni Tuhan ta, ambilan renungan harian bata hari Rabu 22 Juni 2022, ibuat humbani Sadakorin bindu 4 ayat 4. Sonon maya tahon. Ay seng dong salahku anggo nahuboto, tapi seng pitor ahu halaniai. Tuhan Indo na manguhumi ahu. Bani bahasa Indonesia isobut sonon. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Ay madasni. Nah hita haganupan na ni harga ni Tuhan ta, perenungan ta ibagas nasa darion, tutuman sahapkon pasal pandalan konon ni Apostel Paulus bani jabatan ni. Selaku apostel ni Kristus, tugas apa tanggung jawab ni Paulus ay mapitah mangambilan kon pasal Yesus. Ay mamase anggo bani nas nalegan, bani 2 Korin bindu 4 ayat 5, Paulus marsaksi. Ay sedo diri nami yang bilan kon hanami, tapi Kristus Yesus Tuhan Indo, ia hanami juak-juak nasyamdo halani Yesus. Asedop ko si pajupa manandai janah makaporsayai Kristus, otikpe ralang dong bebani uhur ni apostel Tuhan in, laho pasangap kon diri ni sandiri. On manasio lipadas ni apostel Paulus gehubata bani panorang on, marhiteo ni parlajaran humbani kuria korin bani panorang ijia. Tiap jolma, bahkan panorang sondahan on, miris sekali boy hata honon tahalak Kristen pe, punya motif pribadi atas pelayanannya. Banyak orang yang mau mengagungkan dirinya, banyak orang yang mau hanya menyenangkan yang dilayaninya, tapi segelintir saja orang yang mau tulus hanya untuk menyenangkan hati Kristus. Aseon mana parlobe na maningoni periksa hita, bani haganupan horja pangidang yonta. Motivasi natang si bagalan humbani horja pangidang yon ay ma pasonangkon uhur ni naibata. Hasipe hita isonggoti marhiteon ni panaronon, hamaholon, pakon buenariin, tujuan apa fokus pangidang yon, marlajar humbani apostel in, ulang mubah-ubah. Jana onma naipatorang ni apostel Paulus bata secara tersirat bani ambilan taon Bapak Inang. Bahasa iya domma manlopusi na si sonay. Si panrisay, pangajar na lepak ay, na manuduh bahasa si dea apostel na padaskon kebohongan, mansoba manghasut halak Kristen na ijia ase ulang porsaya bani hasitongan ni apostel in. Domma ilopusi si dea. Si taronon ay, panaronon ay, domma gati idagi si dia. Jana bani parpodah nakahawai sukun-sukun do si dia. Bagaimana mungkin Paulus mansahapkon hasitongan, iya pe manaron. Halani ay ma bani panorang ijia lang heran, bahat jolma pangajar ihuta korin ay, manawarhon hubani Paulus, dearan maya mangambilan kon pasal hikmat malah, pasal kebajikan malah, ulang pasal Kristus Tuhan in. Anggolang
mulak ma iya mangusagahkon kuasa ni titahin malah. Tapi hita ganupan na menarik aha respon ni Paulus bani horja pangidang yondi. Ia makatahon ia lang peduli bani parpodah nakahaw ay. Tujuan ni mangidangi tang si bagalan ay mamambari tahon Jesus. Lang siol mambahen pitah perubahan moral itongah-tongah ni kuria ni Tuhan in. Paulus mamboto bahasa sanggah ia memberitahuan pasal Kristus. Ia pedo manahkon ijay nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai hikmat sangga ia mengambilan kon Kristus ay. Ase tidak ada buah dalam genggaman tangan kalau tak ada pohon yang menghasilkannya. Halanya ay Apostel Paulus fokus ni pitah mengambilan kon Kristus Tuhan in. Na anggo ia nalugyon hita, dialah sang pohon itu. Karena Paulus tahu, ketika orang sudah mengenal pohonnya, buah-buahnya pun dikenallah senantiasa. Halanya ita ganupan na ni harga ni Tuhan ta, porini domay dalan kon Paulus na sitong in. Agi anggo mangihut kon tita, ahape lang boy iyo na'y uhum iya makatahon ba ni ambilan taon, bahasa lang iya si pangadil bani dunia on. Porini domay dalan kon horjana jenges in na sitong in. Sirsir ope iya ipareksa na bata. Sirsir ope iya dili na bata. Iya lang das hubani si panguhum. Tapi iya sihol pator sahon dasa. Karena otoritas laho manguhumi itu hanya milik Tuhan semata. Asemula kubata bani panorang on bapay nang anggo Paulus do masirsir, sonaha hita bani guluh taon. Siap, janah sirsir do hita, anggo sopat ipareksa na ibata hakanuk parguluhanta. Sidong pahlawan nasional Indonesia punya pemikiran na menarik, na margoran Ahmad Dahlan. Pada suatu waktu, bani sada forum yang makatahon, teladan yang baik adalah khotbah yang jitu. Asita ganupan na ni harga ni Tuhan talang pala bahat sahap ni apostel Tuhan in. Ia pitah mandalan kon ay bani guluh ni. Ia mamboto tugas nilang manguhumi halak. Itu tugas Allah semata. Na ipataridah kon bani parguluhan ni ay mamandalan kon teladan nadop inah kon Kristus natang sidearan, natang siguguhan humbani diri ni. Bani tiap pardalanan ni guluh ni. Jadi hita ganupan na ni harga ni Tuhan ta sepakat atap lang, tapi na pasti tongon aha na luar humbani dirita ay ma nagabe hataridahan ni dirita ilobe ni halak na legat in. Sita ganupan mari belajar, temukan cara kita sendiri, mari upayakan mandalani guluh taon gok haon doson gok bani horjana dear na ya rosuh kon ni Tuhan tain. Amen martong gumahita. Terima kasih bamu Tuhan, bani hatamu nadok ondos hutongah-tongah nami. Namar lajar mahanami humbani pengalaman ni juak-juak muin. Apostel Paulus ase marbuah marbagal mahatamuin. Tongah-tongah ni hajong-jongan nami, age paruhuran nami bay. Ase langsoh ka nami pitah gabe si panangi. Tapi boy main Tuhan ni dalan kon hanami bani tiap hari ni guluh nami. Hasomaniham hanami Tuhan secara khusus bani nasadari on. Laho makurjahon haganupan lahoan nami bagas nasadarion. Hamma marmuduhon parguluhan nami. Ase boy idalan kon hanami injenges. Boy hanami mandalan kon horja. Natang ya rosuh kon yuhurmu bani parguluhan nami be. On mahanami Tuhan. Yondos kon hanami maguluh nami hubamu ibagas nasadarion. Pita hubagas tangan pakka holongyonmu. Marite Jesus Kristus hanami martonggo hubamu. Amen.